ndagusuhuza aho uherereye hose kandi ngo ikaze mu kiganiro Isi Dutuye, nkwibutsa ko iki ni ikiganiro Isi Dutuye mugikurikira kuri YouTube channel 5 TV kandi mukakigezwaho na Tom. Kandi nkwibutsa ni muri mushyashya kuri YouTube channel 5 TV, icyo usabwa ni gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu byose. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe urugendo rutahiriye bamwe mu baperezida ba Afurika bagiye bapfa bakiri ku butegetsi, hanyuma bakaza kwicwa n'abarenzi babo n'abandi bahoze bibeshye ko ari basangiye ubutegetsi. Urwo rupfu n'akagambane bakabikorerwa n'abashinzwe kurinda umutekano wabo. Mwese mbaye ikaze muherereye hose, ni Tom ubagezaho iki kiganiro. Umugabane wacu Afurika wagiye ugira abayobozi batandukanye bagiye bagambanirwa n'inshuti zabo, baba abo bakorana ndetse n'abo mu miryango yabo. Guhinduka ku butegetsi ni bimwe byaranze umugabane wa Afurika kandi na n'ubu biracyagaragara. Ibyo byose rero byagiye bihitana bamwe mu baperezida ba Afurika. Duhereye kuri Patrice Lumumba, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu Patrice Emery Lumumba yavutse ku itariki 2 Nyakanga 1925. Yavukiye mu gace ka Onara mu cyahoze ari Kongo Mbirigi. Uyu Patrick yaje afite ubwenge bukomeye muri politiki, akaba n'impirimbanyi mu kwigenga kwa Afurika. Akaba ari nabyo byaje kumuha amahirwe yo kuba perezida wa Kongo. Yahaga ubwigenge Kongo ko yumvaga ko abanyekongo ari bagomba gukoresha umutungo gwito w'igihugu cyabo. Ku itariki ya 30 Kamena mu 1960, inzozi z'uyu mugabo nibwo zaje kuntama. Aho ubwigenge igihugu cyiwe agikuye mu maboko y'Ababiligi. Gusa byagutangaza wumvise ko yaje kugira minisitiri w'intebe ariwe yaje kumugambanira. Uwitwa Minoro Chombe yayoboye intara ya Gatanga mu gihe cy'intambara y'ubutita bw'Amerika yahanganaga n'ibihugu by'Abasoviyete. Uwo Patrice Lumumba wagize minisitiri w'intebe niwe yaje kumugambanira bikomeye. Uwo Minoro Chombe yayoboye intara ya Katanga, noneho Lumumba nibwo yatangiye gukorana n'Abasoviyete. Kubera gukorana n'Abasoviyete byatumye Amerika itangira kumuhigira hasi kubura hejuru. Akaba ari nabyo byaje gushyigikira perezida Mobutu. Uyu Mobutu ntabwo ugeze azuyaza yisahirika ku butegetsi. Lumumba ku itariki 7 Mutarama 1961, Lumumba yarishwe bigizwemo n'abari n'abofisiye b'Ababiligi na bamwe mu bayobozi yakoranaga nabo babifashijwemo n'ubutasi bwa Amerika. Iyo uvuze Patrice Lumumba ku mugabane wa Afurika, abantu bahita bumva izina ritazigera risibangana mu mitima yabo. Imirongo ya politiki yakomeje gufasha abandi banyapolitiki benshi muri Afurika ndetse n'abandi ku isi. Icyo abanyafurika bita kwigira, ubutabera n'ibindi. Undi mu perezida nawe wapfuye ukiri ku butegetsi, Sylvanus Olympio, yahoze ari perezida wa Togo. Yavutse ku itariki 9 Nzeri 1992. Avukira mu gace ka Rwanda. Togo cyari igihugu cy'u maboko y'Abadage. Uyu mugabo akaba yari yatangije ubwigenge no gushaka ubwigenge bw'igihugu cya Togo. Kandi mu birebana n'amashuri yari yarize cyane, afite inzozi zo kuba ubwigenge Togo. Yize mu gihugu cy'Ubwongereza kandi yaje no gukorera muri Amerika igihe kitari gito. Agarutse muri Togo yaje afite inzozi zo gukura Togo mu maboko y'abakoloni. Bitewe n'ubwenge yari afite yavanye mu mashuri yo mu Burayi, byatumye Togo yageza ku bwigenge mu gihe kitari gito. Mu mwaka w'1960 nibwo uyu mugabo ageze ku bwigenge bwa Togo, abukuye mu maboko y'Abafaransa. Ako kanya ubwo nyine ahita perezida w'igihugu cya Togo. Gusa nubwo yageze ku bwigenge bwa Togo, gusa yahise ahura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye mu butegetsi bwe, harimo kuzahura ubukungu bw'igihugu bwari bwarashegeshwe n'ingoma ya gikoloni. Muri urwo rugendo rutamworohereye yagumye kurwana n'abasirikare be bafitanye umubano ukomeye cyane, bamwe mu basirikare b'abakoloni. Mu mwaka w'1963 cyageze ku rundi rwego noneho baramurwana beruye. Ku itariki ya 13 Mutarama muri uwo mwaka ubwo batangiye kumwataka noneho bikomeye cyane. Noneho mu kwirwana ahongera muri ambasade y'Amerika. Gusa ageze muri ambasade y'Amerika banga kumuhungira. Noneho bituma yicirwa mu marembo ya ambasade y'Amerika. Akaba yari sashirwa ku mwanya wa mbere mu baperezida ba Afurika bakuye kudeta ikanamuhitana urupfu rubi cyane rw'agashinyaguro imbere ya ambasade y'Amerika. Ubu bwicanyi bwakorewe umugabo bwatumye n'abandi basirikare bo muri Afurika batekereza gukora kudeta mu bihugu byabo wiri ku butegetsi. N'amagingo no kudeta zacyakomeje, abaperezida baracyakurwa ku butegetsi. Abareka kuvuga yuko Sylvanus Olympio azakomeza kwibukwa ku mugabane wa Afurika ndetse n'abanyetogo babuze perezida wabo akicwa urupfu rw'agashinyaguro. Amahanga arebera kandi nabo babigizemo uruhare. Azakomeza kwibukirwa politiki yari afite, ari nayo yatumye Togo igera ku bwigenge. Undi mu perezida wa gatatu ni Ngarita Tom Mbaye wo muri Chad. Ngarita Tom Mbaye wa Chad yavutse ku itariki 15 Kamena 1918. Yavukiye mu ntara y'Amajyepfo ya Chad. Uyu niwe yazanye impindura y'amatwara muri Chad no gukuraho ingoma y'abakoloni. Uyu Tom Mbaye yize mu mashuri ya giseminari, aza guhabwa n'amasomo ajyanye n'ubwarimu. Mu gihe Chad yari itangiye urugendo rwo gushaka ubwigenge, yabukuye mu maboko y'abakoloni b'Abafaransa. Yashinze ishyaka ryo guharanira ubwigenge bwa Chad ikiswe PP, Chadian Progress Party, itangira gukomera no gukundwa na benshi muri icyo gihugu cya Chad.
kubera politiki nziza yari ifite. Iki gihugu cya Chad cyabonye ubwigenge mu 1960 maze Tombouctou Baye ahita yimikwa nka perezida wa mbere w'iki gihugu cya Chad. Byatumye bimenyekanisha umugabo Tombouctou Baye mu gihugu cya Chad. Ubutegetsi bwa Tombouctou Baye nabwo bwahuye n'ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye, harimo kunga ubumwe bw'abanya-Chad, guharanira ubwigenge bwuzuye, ndetse no gukora ibikorwa gakondo mu banya-Chad byashyaga ubuzima bwo mu kaga, harimo amakimbirane y'abakirisitu n'abayisilamu. Ibi byose ni bimwe mu byamugoraga mu kubaka igihugu cya Chad. Mu mwaka wa 1970 nibwo abategetsi n'abanyamadini batangiye kuvuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tombouctou Baye. Ibi byanatumye Tombouctou Baye ahindura amazina ya gikirisitu, noneho yita izina rya kinyafurika yiyita Narta. Ibi nabyo yakoze byamubereye ikibazo ku butegetsi bwe, ku buryo yafashwe n'abasirikare ahirikwa ku butegetsi, arafatwa, arafungwa, hanyuma aza no kunyongwa. Byashyize iherezo mu gihe kingana n'imyaka 15 cyo guharanira ubwigenge bwa Chad. Gusa naho buri koriko mu gihe cyakoze ibintu byinshi cyane azibukirwaho, harimo no guharanira ubwigenge bwa Chad. Ku mwanya wa 4 twareba nyakwigendera Mariam Ngouabe, yahoze ari perezida wa Congo ya Brazzaville. Mariam Ngouabe yavutse kuri 30 Ukuboza 1938. Niwe perezida mu bato bari bafite igikundo muri rubanda. Yabyurikiye mu gisirikare kandi nabyo byaje kumugeza ku butegetsi. Byatumye ashyiraho imirongo myiza mu butegetsi bwe na politiki nziza y'imiyoborere no gushakira heza hazaza ha Congo. Ngouabe yagendaga ku mahame ya gisosiyaliste, mu gihe ibindi bihugu byo kuri umugabane byarimo biramo za kudeta z'urudaca. Ku ngoma ya Ngouabe yatangiye mu 1969. Mu buyobozi bwe yakoze ibintu byinshi cyane bikomeye, yabikoreye igihugu cye ndetse n'igihugu cyahinduriwe izina, maze bikirika igihugu cya Repubulika y'Abakongomani, bijyanye n'amasomo ya gisosiyaliste. Muri iki gihugu harimo ishyaka rimwe ryo Congolese Party. Kwihuza kw'Abasoviyeti kwatumye iki gihugu kizamuka kigira ubukungu mu nguni zose z'igihugu. Ubuyobozi bwa Ngouabe bwaje guhura n'ibibazo bitandukanye. Abasirikare baramushyize ku ngoma nabo baje kumwihinduka, bamubera akayankota ifite impande ebyiri zikeba. Amakimbirane mu gihugu agenda atangira gututumba, abaturage ubwo batangira kwishora mu mihanda. Ku itariki 18 Werurwe 1987 nubwo abasirikare baje gufata uyu mugabo, bamwicira mu murwa mukuru w'igihugu cya Congo Brazzaville aho Towe. Gusa urupfu rw'umugabo rwaje kuba ishoberamahanga, rwaje kwibaza nimba arishwe n'imbere mu gihugu cyangwa se n'abanze mu gihugu. Ngouabe yazibukwa muri Afurika cyane kubera ibikorwa byinshi yakoze ndetse n'ibibazo yagiye ahangana nabyo nyuma y'ubukoloni bwari bwarashegesha Afurika. Ku mwanya wa 5 mu baperezida bagiye bapfakira ku butegetsi ni Perezida Mike Gabriel wo muri Guinea Bissau. Yavutse ku itariki 12 Ukuboza 1923. Avukira mu cyahoze ari Portuguese Guinea, ubu ngubu yitwa Guinea Bissau. Uyu mugabo yakuze afite inzozi zo kuzabona igihugu cye kiva mu maboko y'abakoloni. Yakoraga ibikorwa by'ubuhinzi byari bihagarariwe n'ibikorwa by'abakoloni. Aza kwitegereza abona inzira yashira iherezo ryo gukorona ariko yajya mu gisirikare. Ni nako rwose yabigenze. Mu 1956 yagiye mu ishyaka ryaharaniraga ubwigenge bwa Guinea Bissau ndetse na Cape Verde. Ryari ishyaka ryari igihombo rwanya ibikorwa by'abakoloni b'Abanyaportugal. Imwe mu mirongo yashyizweho n'uyu mugabo nawe yaje gutumira ishyaka rigira ku ntsinzi yo gutsinda abakoloni. Urugamba rwa Yona Cabral rwatumye bagira ku bice bahoze ibice byinshi byari biyobowe n'abakoloni. Gusa igitangaje uyu nawe yaje kwitwa n'abari bafatanyije. Undi mu perezida nawe yapfuye akiri ku butegetsi, Samora Machel wa Mozambique. Samora Machel yavutse ku itariki 29 Nzeri 1933, avukira mu cyaro cyitwa Cham, agace gaherereye muri Mozambique. Uyu nawe yamenyekanye guhangana n'ubukoloni bw'Abanyaportugal bari barashyize ubusumbane bushingiye ku moko muri rubanda. Maze Machel adasanzwe aza no kuba perezida wa mbere wa Mozambique nta wabitekerezaga. Yahise atangira ibikorwa bya politiki, aho yahereye mu nzego z'ubuzima no kurwanya ubusumbane. Yaje kwinjira ishyaka rya Mozambique Liberal Front mu mwaka wa 1962. Umuhate yari afite wo guteza imbere abanyapolitike ndetse n'ubwenge yari afite nibwo bwaje gutuma umuyobozi mukuru w'iri shyaka mu 1970. Ku buyobozi bwe yazanye uburyo bushya bw'imirwanire ndetse byose byaherekejwe n'ubumwe bw'Abanyamozambique. Ibyo yakoraga byose byaje kumuha umusaruro kuko mu mwaka wa 1973 Mozambique yaje kugira ku bwigenge ibukuye mu maboko y'Abanyaportugal. Ubundi Machel ahita yimikwa aba perezida. Utangiye urugendo rwo guhisura igihugu cye, ateza imbere politike, uburezi n'izindi nzego zose zo mu gihugu. Gusa yaje guhura n'imbogamizi kuko ubukungu bwaje kwifata nabi kandi ari no mu gihe cy'ubutita, kuko yahoraga n'ibitero bitandukanye kuko yari umusosiyaliste. Samora Machel yaje gupfa urupfu rutangaje.
mu 1986 byabaye ubwo yari mu ndege y'Abasoviyeti ikaza gukora impanuka igonga imisozi yo muri Muzini mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'imisozi yo muri Afurika y'Epfo. Urupfu rw'uyu mugabo rwaje gukomeza kuba amayobera kuko icyateje impanuka kikagwamo abarenze 44 akarokokamwo abantu 9 gusa. Ibyo byaje kwemezwa ko ari impanuka y'uburangare bw'abatwaye indege. Ku mwanya wa 7 mu baperezida bagiye bapfa bakiri ku butegetsi turasanga nyakwigendera Thomas Sankara. Thomas Sankara yavutse ku itariki 21 Ukuboza 1949 mu gace ka Yakaho muri Burkina Faso. Uyu yaje no guhabwa akazina ka Che Guevara wa Afurika. Uyu musore wari ukiri muto yaje kujya mu gisirikare cya Burkina Faso. Yari afite n'ubuhanga bwinshi ndetse no guharanira ubutabera. Byaje kumugeza ku butegetsi mu 1983 kuri kudeta yakozwe n'abasirikare. Thomas Sankara yatangiye kurwanya icyo bitaga ubukoloni bugezweho. Ahita ahindura izina ry'iki gihugu cye gisanzwe cyitwa Pierre Bota, nibwo yakise Burkina Faso. Ahita ahindura n'imikorere y'igihugu. Yabikoze kugira ngo haze abanyagihugu. Ku buyobozi bwa Sankara yahanganye n'indwara nyinshi muri iki gihugu, anaharanira uburenganzira bw'abagore. Abantu batangira kino gihugu byakabyinira ko Burkina Faso ari igihugu kivutse bundi bushya. Intego za Thomas Sankara zari ubutabera, kwigira ndetse n'ubumwe bw'Abanyaburkina Faso. Ku itariki ya 15 Ukwakira 1987 Sankara yaje kwicwa n'ibitero bya Blaise Compaoré. Akaba ariwe yaje no kujya kuyoboza bw'iki gihugu kugeza mu mwaka wa 2014. Undi mu perezida nawe yishwe akiri ku butegetsi, Melchior Ndadaye wo mu gihugu cy'u Burundi. Uyu Ndadaye akimara gutorwa yavuze ko aje gushyiraho leta y'ubumwe, agakora ibyo byari bimaze igihe by'amacakubiri bishingiye ku moko. Uyu kandi yarize n'amashuri ahambaye, yaje kwigaragaza nk'umunyabwenge muri politiki. Gusa nubwo byari bimeze bityo, nyuma y'amezi make atowe yaje kwicwa n'abo bari bahanganye mu bwoko bw'Abatutsi. Iri ni ihirikwa ryo ku butegetsi ryapfubye, gusa ryaje guhitana ubuzima bwa Ndadaye. Yaje gukurikirwa n'intambara y'abaturage yibasiye abaturage mu myaka 10 by'imyaka. Undi mu perezida nawe yapfuye akiri ku butegetsi, nawe ni Perezida Ntaryamira, nawe ni wo mu gihugu cy'u Burundi. Yagiye ku butegetsi asimbuye Ndadaye. Cyprien Ntaryamira yavutse mu 1955. Akimara kujya ku ngoma yakomeje kubaka igihugu, nubwo igihugu yari gisanze mu kangaratete ko kuba uwo yaje asimbuye nawe yahiritswe ku butegetsi ndetse bikanamuhitana. Gusa akigera ku butegetsi yasezeranije abaturage ku sikivi cya Ndadaye. Icya mbere yabwiye abaturage no kwica ashyize imbere ari ubumwe no kugarura ubwisanzure muri icyo gihugu. Ubwo Ndadaye yicwaga mu 1993 n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi hatutumbaga amakimbirane ashingiye ku moko. Cyprien Ntaryamira yaje gupfa azize impanuka y'indege ku itariki 6 mu 1994 ubwo yari avuye Arusha ari kumwe n'umuperezida wayoboraga u Rwanda Habyarimana Juvenal. Akaba ari nawe dukurikijeho mu perezida bapfuye bakiri ku butegetsi. Perezida Juvenal Habyarimana azwi cyane mu mateka y'u Rwanda. Ni umwe mu baperezida ba Afurika bari bamaze igihe ku butegetsi. Yavutse mu 1937. Akaba yaragiye ku butegetsi mu mwaka wa 1973 nyuma yo guhirika ku butegetsi Kayibanda. Mu buyobozi bwe yagiye ku butegetsi abwira abaturage ko azageza igihugu ku iterambere bishingiye ku ikawa yoherezaga mu mahanga. Mu mwaka wa 1990 yashyizweho igitutu n'amahanga kubera ko mu gihugu cye nta demokarasi yaba, ndetse byanatumye mu mwaka wa 1991 itegeko nshinga ryemerera mu gihugu gukorerwamo amashaka menshi. Ku isonga kandi nibwo hari abanyarwanda bari hanze bari barangiye gutaha. Ku isonga hari FPR Inkotanyi. Yakomezaga guca mu bihugu by'amahanga basaba Juvenal Habyarimana akabareka bagataha mu gihugu. Gusa yaje kubyanga nibwo bahisemo kuza ku ngufu. Habyarimana yaje kugwa mu mpanuka y'indege yarasiwe i Kigali. Undi mu perezida n'uwapfuye akiri ku butegetsi, Laurent Désiré Kabila, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu nawe yamenyekanye cyane mu mateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera impinduka y'amatwara yari afite ubwo yari ku butegetsi. Laurent Désiré Kabila yavutse mu 1937. Akigera ku butegetsi abantu baramukunze cyane, abantu benshi bemezaga ko ari umugabo mwiza, umugwaneza, umunyamurava ufite gukorera igihugu cye. Icyo gihe ariko cyitwaga Zaire. Kubera umurava yari afite byatumye arwana ibitekerezo bya gikoloni by'Ababiligi. Kabila yaje guhangana n'ibibazo byari byugarije igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu ndetse n'amakimbirane hagati y'amoko. Ku buyobozi bwe yagiye agirana umubano ukomeye ku bihugu by'ibituranyi nk'u Rwanda, Ubugande. Ku itariki ya 16 Mutarama 2001 ubwo ari kumwe n'umujyanama we mu bukungu baje kwijiranwa n'umuntu arasa perezida amasasu 3 mu nda. Yaje kujyanwa mu bitaro bigiye bitandukanye ngo arebe ko bamwitaho, gusa ntacyo babashije kumufasha ngo arame ubuzima bwe. Ingoma ye nawe irangirira.
ndagushima we twabanye, mbonaho gushima umuntu wese wakurikiye kino kiganiro. Twarimo turebera hamwe bamwe mu baperezida ba Afurika bagiye bapfa bari ku butegetsi, kandi nkwibutsa nimba aribwo bwa mbere urebye cyangwa se ukurikiye cyangwa se urebye ibiganiro bya YouTube Guca muri Gatanu TV, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose gukora. Ikiganiro dutuye mwakigezwaho na Tom nk'ibisanzwe. Hasta la vista.